Sensiz bana bu cihanda yok kıvanç, yok sefa. Gözyaşımın her tanesi lalu mercan oldu. Gel. Поэзия Ашык Умера крымско-татарского поэта-певца – настоящая гордость крымско-татарской средневековой литературы. 25 февраля в Ахмечете состоится вечер ашыкской поэзии и музыки, организованный женским журналом «Ненькичан», фольклорным ансамблем «Кырым» и банкетным салоном «Ешель-Ада». Ашык Умер bizim uğurumuz, bizim iftixarımız. Yalnız Kırım-Tatar şiiriyetinin değil de bütün Türk saz şiiriyetinin en meşhur usta şairlerdendir. Sürgünlük yıllarında olsun, ondan evvel Orta Asır edebiyatımızdan pek az bilgimiz var idi. Şimdi artık bilemiz, yani yüzlerine şairlerimiz olğanı. Ama Ашык Умер o yıllarda bile hiç unutulmagan edi. На мероприятии прозвучат стихи Ашыка Умера устами известных артистов театра. Ансамбль «Кырым» готовит концертную программу. Гостей ожидает интереснейшая лекция от кандидата филологических наук Наримана Абдульваапова. Ашык Умер çok mahsuldar bir şair idi. En azından 1,5 şiiri şimdi Ашык Умер'nin şiirlerinden elimizde var. Onu hem alimlerge, öğrenmege, demek büyük bir zengin bir material ve esasen elbette böyle şairin şiirleri her bir Kırım Tatarının yüreğinde, hafızasında yaşamalı. Bu bizim akşamımızda inşallah biz buna sonki vaxtları onun şiirlerine yazılgan, yani zemanevi bestekarlarımızın yazgan eserlerini dinleyeceğimiz Anane Yaşay ve Ашык Умер hiç unutulmadı ve unutulmaz inşallah. Не пропустите вечер ашыкской поэзии и музыки 25 февраля 14:00. Погрузитесь в атмосферу средневековой крымско-татарской литературы и послушайте, как объяснялись в любви настоящие романтики.